Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Palat arlak ngot kipat ba kila perung kerteng ilade ban yo ya kijing mentoy ling ba ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS Phase 4 bat naka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana la ban kedo hang ni baya ka Meghalaya Health Insurance Scheme Phase 4 kabala busuk lang bat ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana la pen pendapat ba tu menteri rang ba du kari Narendra Modi ha ka arpulai trek unai luar jong snam arajar khat prang ka Batisi TV ya kejing kendo yang menteri ketnat ka kot ka khyak sarkar jila uba Alexander Elhek ulai thu ba ka jing mentoy na ka MHIS ka bla busuk lang bat ka Ayushman Bharat kan long san lak tengka sieng ki long yeng ki bla perung kerteng ha pok ni ka skim ki nyo ai kejing mentoy haba ki lej ban sha sumar sukher ha ki hospital balai te sekolah da ka sarkar jila ban pentrikam ya ka MHIS bat ka skim PMJAY ha keleng keri India Fi menta kani MHIS enrollment garang nyat keleng sodong. Kumenta ngai yo jing tip bagadang enroll semopat, enroll sepentorum kra, dengan enroll sekwi-kwi jakaru, kada enrollment kadang nyat. Ti inget ba nagaliang jong ka MHIS office kala enhance kitu ki equipments bagi machines manang kampun bon syu ka enrollment man ke jaka man ke snong. Ti kani kadang nyat sekmat do menta. Telis kat no lah ada. Ya kata ke figure ngam tip ngampat tip bentar namar baga up barbanga nodo ba kumtui khat ime ngam yo shu ban pet wat ya ki record ki statistic bentar ta ke machine ki dan do shi spa so fo but haki hospital lu labo lupa ki machine beli ibu ke hospital bar masuk ya ginu numpang bagalong by automatic enrollment Meghalaya automatic enrollment along empanelment senan ta jo till date kala ada arlak mission series la dep na do till yesterday arlak tekalong ni namara haga dangimle tang arfo arsan kanumla pendep nambah gadan hagi family dan kemudian sipumut haga family dan kemudian sangut haga family dan kemudian san laingut haga family tigi family ke song haga size jungi family namar kata da hable biometric hable bon ke pendep ikan time frame la kumno ga ong ki de pendep ke ong ban rubnai ong la slam pelan rubnai tambah la da kadin rubnai ru ga there's no issue namar ba kino ki ba claim enroll ru la da ki lech hospital kala long automatically empanelment te compare la da kadin rubnai makana ru te kani bade kan long once and for all kani enrollment next saga phase 5 ni non kam chu ban enrollment ba kala long bay kani kala long bay permanent kani ka enrollment da